nwotwe a won mo ehwere mo nkwa esan oman ne ho nti no ebia na wo nkuranhye sema opese wo ka kire abusua anase oman ne nyina nso a yama wo akonya anopai se frɛ 0579 300 025 0579 300 025 anase 0550 055 522 frɛ na bia wo bɛda wo bia se anampo wo fa konya iso na abusua wo mahwere wo de hye yi oman yi watimi aka nkuranhye sem ɛde akyerɛ wo Osua wusun abrɛho a wodi ye hye nkransa no pa bibia bekoye wate akosua wo wra ho ana sɛ wo mu dunum na so aja o kwese ne de ya hye black de titi ha india tuntum ko a aha na ti bi hu sɛ brichi abo aya abrɛho asɛm na emu ya papa ɛnu ntina ne ye ka no sɛ ebia na wo pɛsɛ wo ka bibi kyerɛ busua no ebia na wo pɛsɛ wo ka bibi kyerɛ oman no eye asem na aba yenyina na ato yen e fa ho na fa me ho ne omokoye ne ka bia ka omokoye ye ne ko yi a wanya ho mfaso a ebia nka oba anase wo na anase webusuani bi betimi anya ho mfaso ne se efofia nto ata na boni sei ekosi ye enti anopai so wo aseda bia wo betimi aba beda se bia na wo danya me ase anase obi ne waye bibia ma wo na wo da na se a akonya ne da ho na wo ba na wo se aw me da si na me fa konya nso ahye busua enkuran ya eno so akonya no eda ho ede ma wo anopai e wo max 89.7 FM max morning dew asega segment no eso enuti wa anopai ewo max 89.7 FM so no enim se morning dew ni de nya da asiwie na ye dan ye ho ba na che se
headlines no eba beto so enti yesrew se miemfa nwum yi enye utata na yenkombramfa news headlines no emesomo ewo Max Morning Dew so. Greeno, why you ready ana? Menya mejinemo. Yo, ni yensha se gidigidi na ene de emu ya emu areho enso wose ye ka wose ye ka ensam a etwagu ewo oman mu. Enti se why you ready dia na yenkoy. Okay, ene me hyase afri Ghana web. I say President Mahama to lead ruthless campaign against Galamsey. Samuel Okuzeto Ablakwa eno de ensemi atudwa. Ene ma menso menkom anim na menko ye ankasa ye website. I Mass Media ye website. Acting Chief Justice of the Republic of Ghana, His Lordship Yewra Justice Paul Boafu Boni anase Bafu Boni said the yaman for tai ekanono. Equal Parliament enrada
ene je se wone yewura Alban Kingsford suma na gbagben etimi ekodi nhyiamu ne mmrahye badwamfo nyina afise enra no a book of condolences ye bie mu se de dwa ede to hono ma empanifo atitiriw ne anintiri ekoye ede wo nsa akɔhye asie. Okay, when Susuka say Dr. Mahamudu Bawumia has officially picked forms to contest in the NPP presidential primaries. Not just say Ora Bawumia, Afan Krata say, or Pere se Kandifo ama NPP ama yuku no fimpi mienu ene adrunu nwotwe a edi enemy. Ayo. Na when sum yeda so awa yemu de ne yegiremu ani se yegiremu nyasam ketwa. Wei eye kwabiche online ho na mefa sa message yi anase headline si edi free ye na ye nimu say Dr. Edward Omane Boama no ye warefo ansa na wo free mu na ne yire nimpon ababe kasa se ye awrade nyankopon asema to me ne enti wo kasa asema to no se wo se ono kasa ne dofo ne ntwetwo mu otwo no wo hia no ewo medical school basim ene wono mo keke sie nia bepem na wo matimi ababa ye abusua ya je se toro bi kura no mu pia na kapre enhye wo mo ho a edokro ne nkyenam ene ya wono mo taadie ene sabrabo no wo manunu mu abepem ne nanso boni a eto Ghana na no ada ewo Air Force Z9 helicopter ni mu no na ni kuru nso ka ho na wo se wodwen ho no a wanti ase wo bom paye se nyankopon nankasa waso wone ne mani mu abepem sabre no wobeboa no na waso oman konkro Ghana mu nti wono so na sem a wode atodwa eno no Mrs. Omane Boama. And Deputy Chief of Staff warns ahead of state funeral or say no phone chasing of mourners. Not just bloggers names and Chirofwa Hodwa and never copy mu ewo state barrier no as any kind say one chin chain pennyfo no anemu a wom esu eye enipa wom ahwe wom yo nani emikuremu wa ha no enso we de we say these are the 8 people who perish or say these are the 8 people who perish nje say enipa Ghana ye hwere wom na no helicopter akwanhie ni mu no wonum din ena kyese ode abetutu dwa enne nyankopon ya doma aban ni mpanifo de eniema agu akwan mu se ye gya wonum kwan wo oman ya mamre ene ya manie emuo enti ne mehyasie ede edi kan eye Dr. Ibrahim Muntala Muhammad na oye Minister for Environment, Science, Technology and Innovation. Formerly na oye parliamentary oye parliament nu de we ameka no one oye MP ankasa Brofono kani ka hono ma me a member of parliament na wasanso eye emrahye bedwamuni ena afenso no ye wo former minister anase parliamentary candidate Yura Samu Abuaji wo NDC amenyoku no moja okoka ho ne se bonifosem se toy ena fe vice chairman edima NDC akatawia amenyoku no so no na wono nso eka ho ya chese bone sei etoye Alhaji Limuna Meniru Muhammad no ye acting deputy national security coordinator na chese dikani pani nyina boma obi ani ho ani dibre ni so nanso sede ade ne ekoye ye ne de na aye awrehomulia mene wo ekasei abande ababeto dwase enche kyese free anopa ya ne ene die ya dedicate edane nyina de ama wo mo se emremu aban mu oman mu no ye gya wonu mo kwan anopa. Okay ene na mamemfa we nso o say we every Dr. Augustine E. Sego ya oye expert o say stronger legislation needed for forensic stroke DNA testing na chere say emrahye emu odin pa esese wonum edigu akwan mu ema empanimfo etimi eye sa forensic test ema chese nokre bia ewo mu nso etimi edadi eni ene media misimi boye line honum sa fise no na ekoso na His Excellency Jane Gasu Aheto wono ene ejina Ghana nemu ewo UK abrichimemu entimi no ka sei enra danso aja wonu mu ekeka wonyina ehu bomu
ya ukopie mu ewo emrahye a ensem koso sanso na woba Washington DC kwame wono so wodi mpanifo ani mukan wo ho no mpa ya enya asem ketwa na wode atodwa ya wo kire se no kuranie asem ato oman no awreho kese woka enka hu ni poma sibra enye yie enti woman no sese ni nyina ye hia ne se wo se ede nkabo mu ene se asofo mpanifo a wono mo abobe omutirima bobi wo nyame asem ewo Maryland US abrochimem nso kaka ho se we die eyeye nyina na asem na atro yen enti Ghana fo nyina yem yakoma enkofom na yemfa enkabo mu entena se de be ya ebibi foforo bi ansan emachiri ma membra ya yedie mu Max TV online what say traffic diversion and road closure for state barrier we Ghana police service for na wonum de tudwa wo mo kire se hwie be said the aban share no ene na yema eye state barrier no eni tine ne ekromu be majabaja ye pa nti wo mo behwe na wo mo atumi agina na ya direct traffic ene cars said the be ya bibia ebetimi akoso totin ewo ene dedwe mu ba kwa medi etwa to wa hanom ene National Blood Service wonum nso ede wo manu di sema na se wa kwa nkwagya sem ede ama empanimfo yi a wonum nso sabio tafrache omakọ wonum enkrachi no enti na no ada wokopie mu ewo Jubilee House na enye asem keto akra wutim se awrewa hye wonum akoma mu ma ewo mu se Ghana ha se wu ka se wu hia mo Japan na se blood bank wo mu ni honum a ewo nso bebre pa efise so wo munya moja ni bia na wo nso ho yirare ho dodo okọwo wanya accident ubetimi anya bi ene se wo mu nyina ka wo ho abom etimi akọ Jubilee House na aja wo mu de wo manu de sem akọto dwa na wo mu kọ ye nso no anya wo mu nko a First Lady Mama Lordina Mahama ono so eka ho ne mpanifo titiri bebrebe ya se Minister of Communication eka ho ediko bi a na enye asem ketwa ewo Jubilee House enrada okay ene na me de media de etwato enso na etwasi me ni nyina esan every Max TV online or say clash between task force and residents in Bonteso in the Ashanti region over Galamsey operation na chere se ni nyina ne say etimamufu a wonum ewo sa bia ye Bonteso ene aposifo ana nipakuo bi a ye yi omo se wo mo hwe Galamsey ho nsensem no omo ne omo abo nipa enya agro ene na chese ebusua kakra ye pese utie na nso hu ne ekoso titiri ene akoye awrahudan no ebi ne aboboso ede amount edroso pa na nso de jiwei fa hye ho kakra nsa emre ne kwa nanim ne yebeyi na nankum de asomo ewo Max Morning Dew so Max 89.7 FM kasafidie eso ho asem enkrande na meka eho asem na ebia na wonyonko bi edi na woda opese ye man special dedication bi edema wano pay me pa cho fa ye WhatsApp number ne sisia 0506 367 196 na fafa ho na ja wo de ne picture ka ho so eja na wono so atimi agene din pa ya enye asem keto na emum ye bedan ye ho na yaje yaboafo nkrato abasima fredete ye ba ye de billboard be hihye so ama se aka che o se ebia na opese ye bo wadwoto ndie ho dwa ede ma ne woton bia enye bone ne woton bia aban emechew ne wudi hu dwa bia aban atimi ehu se ade woton die ye de wotom enye yie every age atom say ya atade say ya mpaboa say ya phone say ya TV ne woton bia say ya company ebia na wo service industry ni mo ye factory yes rew say bra Max Morning Dew ye billboard so na ye mo adwaton de hu edawuro emfema nti ye da ye ho abaye ba ne aka bia no ye de beto aso ama anopai
Bosome August way dear. Yes, Sevisika Kesiepa. Max buy at the buy 2 for less offer. Bro. Bonabeto with TCL fridge and a kettle. 2,300 Ghana cedis. Next year 400 Ghana cedis. Cool chop. Afe Sobeto Senix freezer and a kettle for 3,500 cedis. Now for 300 cedis is Boko. Afe Sobeto Infinix 43-inch Android TV and a smartwatch 3,000 Ghana cedis. Next year 250 cedis. Techno Camon 40 Pro and a smartwatch and so. Bet on the 3,170 cedis. Now for 250 cedis is Kulem. Come Max Buy showroom and one memo baby. And I'll shop it online at maxbuy.com.gh. And our fraying 054 401 9552 and our 059 409 1122. Found Hoje 2 for less promo nimu B. Next year Sika Bebre. Shasha Max Buy Chiakwan, Ewa Madina, Circle, La Paz, West Hills Mall, Kaswa, any and Krabata one memo baby. Max Buy, quality you trust, prices you love. This Saturday and every Saturday on Max 89.7 FM, connect with your school. Which school has produced the brightest mind? What is your school renowned for? Find out as high schools and colleges go head to head, vying for bragging rights and glory. Don't miss this chance to witness history in the making. Join us for an unforgettable morning of respirited debate and fierce competition. Presec Secondary School, 7 times winners. Omo producing NASA intelligent. Atomic Energy Commission Okrumano. Omo yede wo. Kwani ko presec can say go up. Kumasi High School, Truth Conquest. Yan can say Truth Conquest. Truth Conquest. When St. Augustine is talking about Adisade is talking about the best is always good for Adisade, and then St. Augustine perseverance conquest on truth is what? Then Truth Conquest. Mo persevere, mo yedeyon. It's truth that conquers at long last. School Connect. Link up with your former mates and be part of your school once again. Schools Connect. Be part of the competition. Adechie bia akwanya foforo a wode be sori apem akwanim. Mema akwaba e de ba Max Morning Dew so. Sie Max Morning Dew anopa bia juoda kosi efiada free no nsia kosi no nkono. E de na etetew e wo mpotemu. Social stories e de anu yie ebema wo. Eba no de obokrata eni agopama so nsem a yema wo ne ehia ene ne wo se wote. Timamufo mra hyebedwom a yato ne din se the People's Parliament. Emu akwanya se wo beba abekire wadwen. Ne hawo ene ne yekoso wo mpotemu. Na eba no ade fontenten fidie hu dwumadie so a emira kwananim enti tech tip ebemu akwanya na watimi asuade na seba na mamre ne amane apomudi hu nsem ena afa adwadi a yebo wachidom nya atenka na fa wanopa ehye wo nsem Max Morning Dew. Max Morning Dew 89.7. Get it, yeah, Max, and your facts. Oh yeah, Max Morning Dew goes around the world with the streety vibes, entertainment. Oh no. Max Morning Dew, Max Morning Dew 89.7. Oh Ghana, land of gold, land of hope. Our hearts are bleeding, it's time to heal. In just one move, we've cried too much. 15 children gone in a rush, on their way to praise your name, but the road took them away. We lost our legend, our shining star. Daddy Lumber, your voice still travels far. And the skies grew dark that day when the chopper fell from grace.
aka ewa ha sei na sabre de fan yedru sui no ene yen billboard no nyana meka ho asem se ebia na opese wo ade bia opese ye bo ho adwetondie no ye bo ho dawuro ma wo a ubetimi aba na ye bo ho dawuro kama ede amaw enti anopei mebusa me co-host se brofonwuma na namase no brofonwuma na namase no ede no me da meti se nkwala no omukobo mpaye na omuwuye no Selena Gomez ede na woti wom ana reshe na nyina aka ho a reshe na yi 16 na yi nyina aka ho nyina aka ho ehu o ya enye asam ketwa na mamensha se na memfa free ya nkase ye diem a billboard no na macha se no ye mfa free ye diem enti no enen no ebia na wo pese wo to Philip Essence 256 gig plus 8 gig ai why na edisa anyema kama se nyina ema we eye Max buy say ebia na op smartphone na ebo adwuma dikadika na edika na maka no Philip Essence 20 no it comes with 256 gig plus internal memory no so no amount 8 gig tria sa de nyina kam ewo 1475 Ghana cedi unya obabia phone so aba unya 256 gig unya wa hefa I just say Philip Essence ye wunya nyina ewo Max buy afen so se bia na per Philip Essence 128 gig plus 4 gig eno no 1070 Ghana cedi phone efu say yeah phone aye fofo phone no aye fofo ma say obia nya bi na obenya ne efo na ye kama na eda fom a agise Max buy enti Philip Essence phone na Philip Essence 20 128 gig plus 4 gig no eno ena 1070 Ghana cedi ubetimi so enya Philip Essence 10 ye 120 gig wo ho ena fe ye 64 gig wo ho 120 gig de no 975 Ghana cedis ena me pacho 64 gig de no enso ye 845 Ghana cedis yes o budget no nie ewo ubotomu no eno ne yahwe so aye hu phone kama phone aye papa ebeche ade amawo enti ye ka kire wo se bomodia na hwehwe yen ewo 0544 019552 anampo www.maxbuy.com.gh na beji phone aye papa phone jane na so phone aye brane we nyameka ho asem nyina aye new arrival ayo minu ane ma memfa we free Max buy krona Max buy say wonum ema unbeatable bundle offers na say unbeatable na say no challenger and we Max buy for na wo e de ema umpe we na wo pede wo say buy 2 for less ni nyina ne say wo bednya ade mienu a wo de sika kuma bi ebeto na mo kire say buy your TCL washing machine and kettle for only 5,530 Ghana cedis. Not just a TCL washing machine. Na ya sign so the kettle people so wabera wo betu yesika no 5,530 Ghana cedis. Na utua wo save a cool 300 Ghana cedis. Umpebe na wo pedie. Samsu na wonum ese Infinite Smart TV plus smartwatch and also so ya deba ma 3,000 Ghana cedis pe na just wunya wo Infinite Smart TV na just wunya smartwatch no so e de aka ho ni nyina ka bom no esi 3,000 Ghana cedis Techno Camon 40 Pro and a smartwatch and also so for 3,100
170 Ghana cedis. Na ota amunumu hona no wunya 250 Ghana cedis. Na chese wa service sika yi de ato botom. Must buy ene de sa adefu we ma adasa eni nti bomodia na grab sa opportunity na unbeatable bundle offers. Visit must buy wo mu showroom wo my Ghana mu ba bia anase online na opesa wo de wo to wa de nempo de online wo fa phone kwekwe na chese de wo pe no ye deliver e de amount e wo do na visit wo website e wo www.mustbuy.com.gh www.mustbuy.com.gh anase frɛ wo mu e wo 0544 101 9552 0544 01 9552. Must buy say quality you trust, price you love. Enye mame enko start time double up promo no eso. We die ye se eboa wo na wo kasafoni na wo hwe no. Enye da hokre. Say ye football match na wo show and say other programs na wo hwe titiriu ne se ye de titiriu no FIFA World Cup no. Ye pese wo hwe na wo hwe ne yie na wo hwe se de be ya. Wo obi a wo support na ja wetimi do support na ko bebre na sa promo yi nyame adoma ena koye osana bosome da etosu edunum no wochina 16 fukan na ebena wenti nene de eneno de kwan bia so ekwan bia so wo sabo modin a de ho share start time double up promo no emu enti yese bra na fa ho be share promotion no mu a wo ba beto 16 from na anu ada ne ye a sha se o enti wochina no wutimi ye lock na wokoto bia wutua 2 month pa na ye di 2 months aka ho ama. Imagine say wo ye TV subscription na watu ye 2 months ne ye di 2 months atato ana say episu ama wo enya asem keto akra na say wo ko gina mega package ni mu a subscribers no mu nya 10 day free ye mamu 10 days say g na hwe ni free e wo bra wo subscribe for 2 months de no ho asem na me ne wo ekan start time de ye ebo ye ho so de ye ho ahye ye ho anim se ye beboa wo ema wo TV experience no aye kama pa enti sa double up promo yi ye betimi aboa wo ma sa 63 matches e bekoso FIFA World Cup ni nyina nso no wo benya bi ahwa eda ho clear eni enya asem ketwa wo a wantimi anko US of A na wo betimi atena Ghana hanum ya hwe ya gani komi wani da so ya chese wonso wani beje pa but modern na fa ho G start time double up promo imu e wa bra wo frɛ 0242 437 888 wadawroma 8 no eyemiensa ne twato 0242 437 888 na sa opesa wo send your WhatsApp nso dia 0202 303676 0202 303676 start time double up promo no was start time se de enjoy digital life and it say wo foforo bia opese ye bohu dawro ma wa medin kan aka akwanya no eda ho ede ma opa. Ewo Max 89.7 FM ko YouTube se sia Max FM Ghana na ne etwaguo no so wonso wotimi ede ho agem ennenso ye fiada efiada de nka ye ntufu mo de enso ye se wo ho hia yen enti yes detective no
asan atoa wo anɔpɛ enya asɛm ketewa ɛnna nkasa no deɛ tech tape auto tape no yɛhwehwɛ mu a na kyɛ sɛ na wɔtwe nkrɔfo betu kwan paa ne kyɛ sɛ wotwe so ntonto a ɛwɔ sɛ auto na wofa na nyame yɛ adom ama yɛnya yɛwura Meniru Yakubu sɛdeɛ ɛnura no ɔbɛhyɛ aseɛ no ɛnɛ nso wɔtoa so ama yɛ pɛpɛɛpɛ na yɛhu ne etue mu ɛnɛ yɛsi yɛbusa sɛ woyɛ drɔbani na sɛ wotu kwan titiri sɛ bi a wokɔ long journey nneɛma bɛɛ na wɔsɛ wonya ɛwɔ kae ne mu na sɛ wokɔ ka akyi anaasɛ biribi kɔto wɔ kwan mu a w'ani so anyɛ wo ntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔ ɛnti mewura Meniru wowɔ so a yɛde mmoakye ɛsan ɛmo akɔ abadeba max 89.7 FM kasa fidie so anɔpɛ yi. Okay, Auntie Abena, me so na wo bia na atiefo nyina. Ye je so na wo honam mu Pacho bibia ye. Bibia bɔkɔ yo. Ɛnura de ye hwɛ sɛnka obi anka wɔkɔtɔ ka afoforo no. Ɛnneɛma ɛwɔ sɛ ohu ana nneɛma ɛwɔ so wonya ansa no wahyase koraa akɔtɔ ne ka. Na yɛmfa ne sɛ nipa no atɔ ka na wie. Ka na bedi ne nkyɛn. Ka ne ye ne dia sesei. Ɛna wɔkɔ long journey anaasɛ wɔkɔ baabi ɛhɔnom wakakra. Enema bɛn no hia wɔ kaa ne mu na wɔkɔ ananima nkogu ase wɔ kwan so. Okay. Enema nipa ko ne hia wɔ kaa ne mu. Broni bɛka sɛ useful safety tools and equipment. Ade abakwa wo sɛ hu ne sɛ saa useful safety tools and equipment no ɛwɔ mmara mu sɛ wo so bia wɔ saa de no ɛwɔ ne kaa mu. Wo tu kwan o enye long journey nko a. Ɛwɔ sɛ wɔ saa de no wɔ kaa ne mu. Because asɛm kɔto na woni saa de na a bit de problem abre another driver. Nema ben sa, nema bit the spare tire. Driver bia o car, say what on a new, say a old car, I was a spare tire or come. Ye name time or tie bit my say, and I name time at that war a bit my war time, a manager. In the spare tire idea, a woman would say was a car bia who driving for now you so auto I was a spare tire a show come o tie the pie and you think I can't rather tell say a pie a bit my pie anytime and I bit my joke anytime in the spare tire a idea I was say what can and I want Ramu say was so beyond so what spare tire when it come second thing a jack bar and a spanner and then I bit timid two tire no so what spare tire no no ni nema yetimi di two tie na kyerɛ sɛ spare tie na ɛhyɛm kra no mfa so kra ni so saa nema mmiɛnsa yi ɛna yɛ jack bar ɛne wheel spanner jack no ɛna timi pagya car no ɛma wotimi yi tie no wheel spanner no ɛna wode bɛ loosen car no tie ne knot no jack bar no na yɛ bar na ɛwɔ so na wode bɛ raise wotim no na tie na car na ɛkɔ soro abra ɛna bɛtimi ama wo kwan a obetumi de ayi tie na free car na se in the spare tire jack bar and wheel spanner idea e was a work am 13 no e fire extinguisher na say you hu bebre e wo kwan so obi car timi soldier woni fire extinguisher bebre na timi dwane ba o yemfa stand mfa ngusu yemfa we obia ne na adwen but wo so onya fire extinguisher. And your fire extinguisher bia na also dry powder. Auto dry powder na and no it means stop it a jabia a better can. Either say a jane a type A, type B, type C, and a type D. In said that croy time na can different types of fire. In fire extinguisher idea I also walk a can because a jato can more I attempt when sadena a whole problem. Nansen so yehu se opitimi car da kese ne timi sɛ wɔ kwan so. Sɛ wɔ kwan so a omuni ade a omudi wɔne other drivers na mo ba ne sɛ o kɔ kakra car bi asɛ wɔ kwan no mu. Ɛna friend no warning triangle cars ne bebree ni bi. Eni kwan sɛ wɔ baako mpo wɔ car no ɛwɔ sɛ yɛ mmienu. Efi sɛ enye obi a ofi wɔ akyi nkwan na betuma ba bɛbɔ mu. Obi nso betuma fi wɔ anim abɛbɔ mu. Nti de baako beto wɔ anim. No the backward to a tree. The equine and dual carriageway, or the back of the two any, no the backward to a tree. No one or more banner, and no more free with the ever. To win I idea, I also walk a walk animal.
abra wo tu kwan ana abra wo drive around that's it. Yo, na che se u tu kwan de a niema de wo hia bi pa. Enye se niema akese enko ka ni mu niema nkitinkitinkitinkitin bi anka betimi aboa wo na wakwantu na wutu no atimi adimu. Na ba ko anka ye de ka ho ama wo na wakọ na nyame ya dom a next week yetimi ato aso ne se. Driver ni yemfa ne se ohaw bi akwakoto wo kwan so. Ede na wo se wo ye amunum hwa na wutimi stay calm. Na pressure ameda wo so. Okay, so drive here. When we Ghana ha, yemra ne say drive here, also drive on sa right. And I look say right hand drive. Into car say ya. Also who say enye baby e si no and I also we dina wasa. I also movie echo on some more right. Also we can free kwan so kra. First na also ye no. So car no cry a dual carriageway and I find you now car not say well left and that's in the speed lane. Also you can free or a far right. If you say driver be overtake or overtake or driver side. Don't car no crack say well left. Also movie call or right. Don't be cafe. Also movie call shoulder. First and also now free kind so. One free kind so or being super bad drive or betting and near number do. And also cost asem for aside asaba into also free room or road no or far right. Second thing I also say I also saw hazard light. That a beer or who can be hazard light or the say can no problem and now can no issue. For this because a hazard light then locally you because a double navigator. Once a light with two nina a shop away nim. Now I say a shop away three. And I say car no ever problem. And our situation ever into be bano who has a light now. The can also slow down. Now I say the problem. Third thing is so we need hazard light and I was so hazard light can our battery do me. Or principally my business my so hazard light time my battery do. Most of the time car who say car no boot na be. Into local way no bit my bill boot na check a car no. Problem on everyone and oil age now. It must be a boot in that war. Ultimately, the hazard light no come on swap a boy. 13 no. Now the warning triangle no. What they are 2 3. Now they are 2 in. We now first one say obi o feel chi and I will name the urban also who say car no problem or car no also nyant to what say and the fountain echo. That's it. Yera Miniru Yakubu, one on a word say General Manager at the Ama Stevens Driving School. A war so tum. Yedamasipa, any mon church. Yedamasen so say a frame or brainy a bring in answer mutimi eba near ye cabum as so mine concron Ghana. Yedase. Yame in Shawan so. Enunti ebusuya auto tape no ene yedi egu foma ma wo no enti se wu tu kwan na se wunni fire extinguisher ewo wo kai mu na se bibi koto a ebe ya wre ho pa o se fire extinguisher no so no ya mu hia powder one no ndi aputu prumu ada no wa hwie gu so sei ebeda fire extinguisher assembly ye kase ye kan na enwuma mu ni ade kura no wodi e free next week iko no beti wasom e wo max morning dew so meche max 89.7 FM abusia ye da ye ho na ya jenkrato abasima ye ba ne ye ka ho bia nso ye bebre na kan ho se ye nya ba pe na je se entertainment update no kikiri no we die wo mu se ye wa awerɛhuo mu nso wo se ye ka bibi kakra na ya kan no nso. Welcome to Friday morning. 89.7 Max FM.
Max 89.7 FM where Max Morning Dew na yenyina yenim se ye wa awerehom enne no de mpanifo titiri atwotwo wura kese enwotwe aban de abeto dwa se ye se ye state barrier kama edema wona yetimi eja wonum nyina ekwan enti ye no enne the whole day nanso ye wose ye hunie trend ye ewo social media platform no so me kira de fontinten fidie ne so pa ya enye asemke 20 entertainment update ena me de esomo ewo dwumadie no eso anopay na yenhye ensem na se entertainment ja so pa enne ensema etwaguo no de enka ye wawre ho mu de enka sese yesresre but ensem no bi wo hono ma ya na anika bramodian na bra YouTube Max FM Ghana na ensem na ye de be somo no bra na be hwe bi fuani krotua wisie be hwade fuani be hwade enye yize o enye yize kura nti se mo ye ready wo YouTube no so a ye di mfoni eboro no na ye di videos no so eboro mo no paypa e wo ye YouTube page a Max FM Ghana ehwasem na making na ne di kan a mefa eye emerewa mienu a wono mo akọ party obi ayefro ene wo makọ na ayefra emerewa mienu akọ makọ ya nwanwasem a edi asem nie edi na ekoso emerewa mienu o ya obi ye ni engagement sere ya mokasa engagement ene wedding no wo ma invite won si efre wo si amfre wo de wo so mo ba ne de no mo ba wo mo ba papa enti se wo ye YouTube channel no so a wutimu se entade he wo mo no so no entade fita asorobofo mienu enyom nko ano mo party na simu de nanso hwe wo mahusuo ni wo ma yi a ne kese wo aboabo mo ho pa na Ghana for sa de na ya ke ho se wobi ekọ party a no afa bag ba ko de aka ne party bag no se bia okura bag bi wode bo ne life a no wasan afa bag foforo de aka ho na mibusa o sese ya wo mo fa extra bag ne sa na de na ya wo mo de ye ni entia ye ni abremre wa mienu yi so se wo mo akwaji wo mo aduane item 13 no unse amu ya arrangement na item 13 de na ebedidi anom ne ada ni anonum bi enti item 13 na edru so a enka wosa eja emampanifuo yi enka wo moje omodie bi a waje wo eche kakra jollof kakra mopa kakra na ka wakakotena se na ka wadi no wono wo kọ no wakwaje first one abetena se apodwe